Yo ban tep gol ningkong Messi hak stadium ke Batmayo ke Inter Miami kanu stadium. Hak baka stadium ke Batmayo ke Inter Miami ke barung hadu hajar news pa kinong pekai. Hak balap tin ningkong ru ya kene ke stadium hak kene ke jingilikai ke ningkong ke Inter Miami mentak ke step Persia ke Austin FC. Hak baka Inter Miami kelai ya kaj ke Austin FC damar arkol. Hak ba Messi ru layu ban tep kol nak bentak ke Inter Miami bar kene ke stadium juga Inter Miami ke donru ya ke stan jong Lionel Messi. Kad ba ke Barcelona klub limno ya ke Atletico Madrid hak ke jinglekai hak ke La Liga da arlo wekol. Kad ba limno ke Arsenal hakmat ke Southampton da wela arkol hak ke jinglekai hak ke FA Cup. Hak ba ke Arsenal kelak kudno ke Lintia jongka hak ke FA Cup. Kad ba ke Chelsea klub limno ya ke Port Vale dah Newland North Goal. Kad ba hak ke jinglekai hak ke Saudi Pro League ke Al Hilal kelak yakat bat ke Al Tawon damar arkol. Kebalan nang don jingkermen sisai ke Al Nassr pan kur trofi menta ke ayom namar hadu menta nakimar arpu nyusin yelekai ke Al Nassr kelatam sanpon ya ke Al Hilal. Hak jinglekai hak MLS ke Inter Miami kelaya kajno bat ke Austin FC damar arkol. Hak ba Messi ulayo eka sikol hak menit ke Shipau kad ba Luis Suarez ulayo eka sikol hak menit ke ba Prapuai. Kumta ke Inter Miami kelaya kajno bat ke Austin FC damar arkol. Bat kene kedang deiru ke sen ke benengkong ba ke Inter Miami kan yelekai ke stadium ke Batmai kebat donru ya ke stan jong Messi katakan nu stadium. Hak baya kene ke stadium lapi perdaru hak kene ke jinglekai ke Inter Miami Persia ya ke Austin FC. Kum taru lingba kene ke sikol ke ba Messi ulayo menta ke step kepada ke kol ke benengkong hak kene ke stadium. Messi menta ke kerer ke jeng ulapoi suka kendai spa laikol. Bat hak kami jekin pon menta ke Inter Miami nak henrusin yelekai kalakur kat waypoint. Nang tahap pai pat sya ke jinglekai hak La Liga ke Barcelona klub limno ya ke Atletico Madrid da arlo waykol. Hak ba ke Barcelona la yo tep kol lingba Rashford hak menit ke Safar bat lingba oleh Lewandowski hak menit ke ba Praponiu. Kad ban nak bentak ke Atletico Madrid la yo tep de Simon hak menit ke balai pukendai. Kad ba N Gonzalez la yo da ke red card hak menit ke ba Safsan plus New. Kumta ke Barcelona klub limno ke Atletico Madrid da arlo waykol. Kum taru haba pejah kami jikan pun mentah ke La Liga ke Barcelona klub tam hadu new point ya ke Real Madrid kata Marlai Husin ya lekai. Hakaba hakane kata yu ke Banwan ke Barcelona ke second du biang ya ke Atletico Madrid hak jilikai hak Champion League. Kad bahaba pai pat sya ke jinglekai hak FA Cup ke Arsenal kelak kudno ke Lintia ke jongka namar ke limno hakamat ke Southampton da arlo waykol. Bar ke Chelsea kelak limno ya ke Port Vale da Newland North Goal. Bat hakane kata yu ke Banwan nadu kamit new tarik en sedang jinglekai quarter final hak Champion League. Kublai sibun.